kanti umbutho wembube sewubike ngekuboshwa kwemsolo ecaleni lekudutshulwa ubulawe Zanele Shongwe lobekangithishela wesikole esiphakeme saseMpompotha High School. Umbiko uyalandzela. Umbutho wemaphoyisa lomuhla nakakhuluma netinsatheli yembabane uvetile kwekuthi sewuboshiwe ke umsolwa losolakala kwekuthi ubulele thishela wesikole lesiphakeme saseMpompotha Zanele Shongwe. Lesehlakalo lesishacisa ligogo sendike endzaweni yaseMaphilingo esiphofaneni lapho khona ke Angel Zanele Shongwe kuthiwa bekahleli ke ekhaya lakhe atikhulumela namahlale ekhukhwini loyo ke lomdubulile angene ngalo fenisi wasekhaya wade ke wamdubula. Shongwe ke kuvelile kwekuthi bekaphinze ke abe nawe amabhizinisi lathutha zona sive. Kuvelile kwekuthi lona lodubule umufi usonzele kakhulu nakamdubula kanzi umdubule ngelisibhamu selihlobo le-rifle. Kepha ke labo lababonile nakwenteka lengodi babe sebahlaba umkhosi kubitwa nemaphoyisa. Make waseMaphilingo endaweni yasesiphofaneni lapho khona aduduma ke lona iminyaka lengu-50 udutshulwe ngilomunye babe loneminyaka lengu-44 naye wakhona lendzaweni. Lesengakusho ukuthi emaphoyisa akhonile kusheshe aphuthume ayoyisebenta lendzawo. Kwasele ngokukhulumisana nanayo imindeni kumbe lebe-involved bakhonakala ukuthi babe longena lo dubulile atholakale. Sikhuluma nje ukhona usetandleni emaphoyisa nekuthi-ke kumele avele embikwa inkantolo ngalokukhulu ukuphuthuma kude atocala kuphendula ukuthi engabe kwendekene. Sicabanga ukuthi singamaphoyisa-ke thina sisachubeka nekuphenya ukuthi engabe vele uzofika ekuthatheni lesinqumo lesinjena nje engabe yini kahle kahle lebe bayibanga lababili. Kodwa-ke singasho ukuthi ngalokuthi sewusetandleni emaphoyisa luphenyo selutawuchubeka mathutha esidaba esikhathi ukuthi lona mbekwacala abese uyavela embikwa enkantolo. Sithumbo sithethwe sayawumikisa esibhedlela se-Good Shepherd. Ngizandile Mpapane etindzabeni te-channel Yemaswati ngisembabane.